Ngithanda ukuthi-ke nginibingelele khona la ku-Backspace. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nendaba-ke ithinta ezediski, iy'ndaba-ke nje ezenzeka lapha kumaqembu akwi-PSL. Namhlanje-ke babukeli ngiphethe-ke indaba ithinta omunye wabaqeqeshi bayo kwi-Kaizer Chiefs, yena-ke uCedric Kaze. So namhlanje-ke uCedric Kaze kade-ke khuluma lapha nabezindaba njengoba-ke i-Kaizer Chiefs izodlala nayo-ke lapha eDurban City ngayo-ke i-weekend kumdlalo we-Betway Premiership. So ngenkathi-ke uCedric Kaze ekhuluma-ke lapha nabezindaba bakhulume-ke nje into ey'ningi ezahlukahlukene ey'thinta-ke lo mdlalo ozodlala nange-weekend and ey'phinde-ke futhi ithinte iy'ndaba zayo-ke i-Kaizer Chiefs mayelana ne-performance nanendaba-ke lapha ye-league. Kodwa-ke khona-ke izinto nje ey'balulekile akayikhulumile-ke na-ke uCedric Kaze and-ke ey'suse nje okukhulu-ke nokukhuluma and futhi ezenza abantu abaningi bey'buze-ke futhi imibuzo. Into-ke la uCedric Kaze ayikhulumile uveze ukuthi-ke if i-Kaizer Chiefs iqeda-ke lapha ku-number 3 kuyona-ke i-league uyobeke seyishiya i-Kaizer Chiefs happy ekupheleni kwayo kwisizini. Le nkulumo yakhe kuKhaze idaleke nje confusion lapha kwi-social media ukuthi-ke uma-ke beqeda lapha ku-number 3 kuyona-ke i-log ya i-Betway Premiership, yena-ke uyobeke sehamba happy kuyona-ke i-Kaizer Chiefs ekupheleni kwayo kwisizini. Shuthi-ke uzama ukuzivezela ukuthi-ke ngempela bayahamba-ke ekupheleni kwayo isizini. And okunye-ke futhi okuphinde kwadida abantu ukuthi-ke uKaizer Junior ey'nsukwini-ke ezedlule waveza ukuthi-ke bafuna ukuya lapha kwi-CAF Champions League ngesizini ezayo, okuchaza ukuthi-ke kumele bebe unumber 1 or number 2 kuyona-ke i-league. Nangu-ke kuKhaze uveza ukuthi-ke uma eqede ku-number 3 uyohamba-ke happy kwi-Kaizer Chiefs. Bakhuluma-ke nje izinto ey'ningi ezahlukahlukene okuchaza khona ukuthi-ke kunenkinga-ke lapha kuyona-ke i-Kaizer Chiefs. And okunye kuKhaze akuvezile uvezeke lapha ama-stats angesizini edlule nawakule season esikuyona wawakhomparisha wabeke sesho ukuthi-ke benze kahle kakhulu-ke kuyona-ke le season and abalandeli kumele bekubonge lokho. So zinjalo-ke mbukeli izo-ke lezade ngiphathele zona indaba-ke nje ey'trendayo ey'thinta kamakhosi. Ake ngithi-ke nje danke ngiyazibongela.